kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda man ang delivery rider nga agturong iti ayan darubi. Adda nangisit asupot nga igem na. Anya nga taday jay. Agsipsipot ka man nga minon, di ta bakit? Ay nawaw, anya ter aramidon dito'y istur ko si Cabelo. Ikanak man giti sa sardinas. Tibayad mo nga eh. Ilistong pa ang bakit. Awan pa nga min kwartak ita. Bayadam to Malugi ti istur ko no kanayon nga utangam dagiti lako. Wen, di ka madanagan, tadamot mulak anateng. No may lakok day jay, di adda kwartak. Makabayad aktukin ka. Anya akulay ti kayat mo. Red one no green. Day ta red latan. Bayadam tanay. Ati dugan ti listaam dito istur ko. Wen ka, di bakit? Danag mo na ya. Amok tagbayad iti utang ko niya. Bayad akong ti inalak amantika iti Lunes, Mari Jaja. Naimbag man ta na panunot mo ti agbayad mare. Wen tapno pautangan naktumanen, Mare. Katwan na mare. Ayun gayam, nakitam ka de. Tiyan niya, Mari Jaja. Agsasaruno mo ti order ni Ruby ang may deliver di tabalayda. Ay wan, nakitak day jay, Mare. Mahilig mo't gaya man day ta akaruba iti online shopping. Anya nga tati in order na. Ay nawaw, jak amu Mare. Apay, agraman day ta ba nagkayat mo pa'y amaamuan, Mare? Win tamangan mo't no. Si kakit di mo't, Mari Jaja. Saan amasapol amaamuam no anya ti in order na iti online? Tanya kumanga iti bibiyang mo, Mare. Awan mo't kit de. Kaya't kula amaamuan. Simang patmat gaya man ti order ko, tatang. In-deliver da itay bigat anak kau. Anya da gitaya? Ulas kan kurtina, tatang. Hindi mo. Tapay agimatang ka pa ilang. Kat adamot ti ulis kin kurtina tayo. Mano atawunan day ta kurtina, tatang. Kurtina tayo pay lang idi high school Sa bagay bit kiti Mayat ngagpaiso numasukatan bay. Kitaan nyo man numayat day ti adesinyo, tatang. Maibagay nga ta iti kulay ti balay tayo. Mabalinlat ta. Ang mahuray ka man anak ko. Apay ka di, tatang. Basta wait lang. Tidisin nyo ti kurtina ala ko ni Jaja karuba tayo. Apay agimatang ka pa ilang iti online. Nalakla ka ngamin iti online, tatang. Makatipidak no agurderak iti online. Abangan no da may baga ni Jaja. Maawatan namot siguro, tatang. Amo namot ti kasasaad tayo. Saan tayo akabailan ti gumatang iti nangina? Tanda ni maibusin ti bagas tayo, Rubay. Ay nawaw, apay nga italaang nga ibagayo, tatang. Dapat may kindi maisaang Manungal daw pay. Makalawas siguro anak ko. Akita aktuman nga ron iti online. Ha? Adala ko na bagas aya. Adda, tatang. Adda nakasaritak idi na palabas a bulan. Ngam saan ko nga amuno isulat ta ti presyo. No iti ayan da Jaja nga iti paggatangam nga minay. Aguray pa, takita akno asino tinalaklak katilakon na, tatang. Naskan nga agtipid tayo. Nang runa ita anangina ti krudo. Tani, ngumina mo't aminan. Agin sasakdo ka man ako nakon. Apay ngamin apakibyangan na kaya belo. Nakitam lang nga ta nagturong ita and Ruby. Anya nga tamanan ti in order na. Dakkel ken madlaw anadagsen ka. Ay nawaw, masapol amaamuam amin aya. No sa anak nga agbidot, bagas dayjay lang ay. Ipamaisangkid ti atensyon mo iti store mo. Saan kita tay tagsipsipot ti paglaingam? Kayat kula amaamuan no anya dayjay. Taapay nga agorder da pay lang iti online. Kat adamat lakok abagas dito
Saan mo't amabalin apilitem ida agumatang dita isturmo no dida kayat bakit? Ay basta, agimbestiga itikas na, kat maamwak ti pudno. Nye, mayat gayam to yung bagas nga in-order mo iti online, anak ka. Wen mat ngamin tatang, kasta ti bagas da Mariana, mayat tanalok neng. Yun nga raw. Kasla tayo gat-gatangan tayo dito istor ni Jaja. Ngam nalaklakaday tatang. Ayan. Wen, 1,600 ti presyo ni Mari Jaja. Ngam no i-order iti online, kat 1,350 laeng. Hindi nakatipid tayo, iti 250 pesos, anak ka. In-delivered na pa yan dito balay. Ay wen tatang, isupay a maigatang iti asin wenno mantika. Gapoy ti kinarigat ti biyag kita. Kit masapol ang maibiro. Wen nga ro tatang, rumigrigat ti biag tayo. Karkaro manin ita ang imina ti krudo. Pudno launay tatang, saan meten nga umdas ti 500 atang dad iti may sangal daw. Karkaro lagi ti adda pamilya na. Naku nayo pa'y tatang, siyak tupay nga awan anak ng asawa na kat pakurangak ti sweldok. Dagitan tulakit din adda anak na papaadalan da. Pasensya kayong tata, kalkalpas ko laan nagdigos. Okay lang, nakong. Itay kayo kadipay. Itay pa'y. Kundak lagi din nung nakaturo ka. Ay na, pasensya kayo manan. Anya nga minin ti umayo gatangan tata. Tinapaman. May saatado laang, Dualatan, nakong. 120 pesos amin tata. At titibayad ko, nakong. Ayun gayam, anya di nadagsan nga in-deliver da ije balayo iti napalabas nga aldaw tata. Nadagsan nga in-deliver ta. Uwan tata, at damat nakita. Tay sabi, bagas nga order ni Ruby. Bagas gayam day jay. Paidam da gito at tao. Agraman bagas. I-order da pa yan iti online kat adamat lakok abagas dito istor ko. Dakis ti ugali day di arubi. Anya a klase ti kapanunutan mo nga tatikas dyan. Ay nawo, apay ni Ruby. May gimatang ni Tata Selmo dito istor ko itay. Kat naibaga na anag-order da iti bagas iti online. Kahit anya ko maitakin ka, Hay, madingarod tiriknak iti naamuak lakay. anya. Amu damit nga dalakok abagas. Ngam ape anag-order da pay laang iti online. Ay na, choice damutin aday ta bakit? Ang mga nunalaklaka ti in-order da iti online. Oho, amu ka. Di dala kaya ti gumatang iti istor ko. Tamabuteng da no bumaknangak. Ha, paidam dagita at tao. Saan aga puta di daging matang iti store mo kat ibagam mutin apaidam da. Amangan mut no agtip-tipid dalaeng bakit? At to yung tigat-gatangam nga asin, Mari Leonor. Agyaman nak, Mare. Mabit lang, Mare. Di ka pa'y pumampanaw, ah. Apay ka day, Mare. At da ibagakin ka, Mare. Among ka di, nakasaritak ni Tata Selmo idi na minsan. Kit na ibaga na kanyak, anag-order da iti bagas iti online. Kat, anya kumaitakin ka, Mare. Siyempre, maditirik nak, Mare. Amumit ni Ruby nga adda istor ko. Adda bagas alako. No apay akay kayat na paylaang matigumatang iti online, ngam tigumatang iti lako. Amangan mo't no nalaklaka iti online, Mare. Ha, kasta ti kapanunutan dagiti taktao adida kayat nga umasenso ti padada at tao. Imbes a suportaran da ti kaaruba da, saan tapaidam damit? Saan mo't siguro akasta ti makagapo, Mare? Among mo't a krisis ita. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. No anya ti adda, isaw ti yan anay tayo. Nagawidan ni Kumarin Leonor. Nagawi din ang itaypay. Nasayat mo't nga rut ano kasta. Apay. Apay ano sa hapon nga istoryaam ti bagas nga in-order ti karuba tayo ti online. Wala, tamadi nga rod tirik na. Dahito'y mo't nga tao. Simple abanag pagbalin ng mga iso. Diyak nga rod maawatan no ape amasapul nga aramidin na tikas jay kat adamat lakok abagas iti istor ko. Amumat siguro ti kunada nga agtip-tipid bakit? Ha? Naimbag kumaano saan da nga ipakpakita kanya? Saan akas tatag negosyo bakit?
Addang-adda ti kakumpetensyam. Iso asaan ko mga agsakit tinakam mo, kadag iti kalugaran tayo no iti sabali ani kusyante ti pagkatangan da. Naimbag abigat mo, Mari Jaja. Anya tigatangam, Ruby. Adala ko mga itlog, Maray. Ay, nawaw. Di mo makita day taaya. Ayun, pasensya ka na. Manaw tigatangam. May sa dosena ko, ma. Itaman pa'y asaan mo nga in-order iti online ti may sa dosena nga itlog. Anyat kayat mo asawan, Mari? Ah? Ay, awan mat kiti, Mare. Sige, mabit lang ta isupot ko ti itlog agat gatangam. Ma'am, no niya ti istoryahin ni Jaja may papankin ka, anak ka. Anya nga istorya day tatatang. Tay may papaniti panag-order mo, iti online Apay ka no, tatang? Saan mo ka no akayat nga umasinsaw? Iso apay idam ka. Ay, nawaw. Imbaga na day ta. Isumit istorya dagiti marites akalugaran tayo. Ultimo bagas ka no kat order mo iti online. Gapo, tanalaklaka iti online, tatang. Saan tayo abak nang? Isuanas ka nga agtipid tayo. Day, tatay saan da maawatan? Maawata kon. No apay akas jeti pan nakisarita ni Jaja kanyak. Idigim matangak iti itlog iti istor na. Nasakit lakit di tinakam na ka. Saan aki napaidam ti kasding ar-aramidak, tatang? Agtip-tipidak laeng. No saan na maawatan day ta? Isuti ayan ti parikot, tatang. Agraman pa nag-order ko iti online. Issue kong kwa. Wen Mare, mangituludak to dito istor mo no agapit kami manan. Nay, ad naman yung limabas ang motor. Siguro, parcel manin ni Ruby ti i-deliver na. Iti ayan darubing agpaiso ti pagturungan na, Mare. Makitang ti ugali day ta akaaruba. Ha? Talaga apaidam, sika. Saan mat siguro, Mare? Si kakit di mat? Anya saan kat no iso ti makita kan kwa na? Ay na, Mare, di mo nga min ikan iti kay papanandag iti makitkitam, ta si kamot laang ti masikuran no kasta ti aramidam. Mala, agpakada akon, Mare. Ang mga nuan niya pa iti pagturungan da ito'y asaritaan ta. Ayan ti daspan tayo. Apay ti daspan, an mo manang. Agsagadak man iti paraangan lakay. Ay no, kasagsagad mo laang itay. Addaman nga rudnat nag-abulbulungan. Amok sipsiputan manin ti karuba tayo. Tada nakita man nagturong itayanda. Irwar mo ki din ti daspan dita. Agawaam. Day tangamin manin. Aging sasagad ka man ako nakong. Ay aglisi ka man dita. Nagadulaki din asasawam. Di mo ki di irwar ti daspan. Inya manin dito in-order mo, anak ka. Mausar dito'y balay, tatang. I-order mo mit aminin ito online. Wen ada supplier ko ang mapagtalkan, tatang. Quality dagiti ipawpawit na nga order ko. Kanalaklakapay ngam tila ko da sentro. No makita ni Jaja dayta, sigurado nga damanin ibagana. Hay na, tatang. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Basta siyak, praktikalak laang. Ning, kita ang manakaw. Na, agin sasagad man ang tiloko. Agsipsipot laki di daytay. Agraman kalsada kat sagadan na matan. Adalang imay nag-deliver dito yung balay. Agin sasagad man. Uray sa anda batog kita. Pakisagsagad na mutan. Ayaban nyo kit di ata iraman na asagadan ti batog tayo, tatang. Anya ti gagaram aya. Gumatang ka, no? Sa anak nga imay tapno gumatang. Ay nawaw, no saan ka agumatang? Anya nga road, anya ti maipaaykukan ka. Adala kayat ko nga ibagakang ka. Tapno inton sumarunong agistorya ka kadagiti padam amarites kat husto ti maistoryam. Naa. Amok ama ditiriknam, tamahiligak nga agurder iti online. Amok matlaang asarsaritaan nak, ibagbagam apaidamak. Ha? Praktikalak laang atao, iso ano ada makitak analaka iti online kat agurderak. Ngam saan mat akanayon, taadala tamat dagiti gundaway agumatangak dito'y isturmo. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya. Ay di ka nagpalawag. Agpalawagak atap no malawlawagan ka. Tapno di mo is istoryaan apaidamak. Saan aki napaidam ti kastoy nga aramidek.
Kaya't kulaang ti makatipid, takurkurang ti matmat gedak. Nalawlawagan mo't sigurong ti panunot mo niya, bakay? Agtal na ka man, Belo. Apay nga main, agsakit tinakam mo no kayat ti karuba ti agorder iti online. Ay, nawaw. Nalakalaan kan ka ti mangibagay ti kasna. Ngamin, saan asika ti agnegnegosyo? Di ka man nagkalintigan, bakay? Ay, nawaw. Ipadas mo ti agistor. Aramidom ti kas iti aramidom. Iti kasta, marik na mek ti marikrik na ita. Sensitibo kalaunay. Ibagbagak laang ti pudnoan niya. No kasta ti kapanunutam, saan mo abagay tag negosyo? Anya di nakita nga in-deliver da ijay balayaw, Mari Leonor? Ha? Ay kwa? Awan day jay, Mari Jaja. Ay, nawaw. Kasano na ibagam nga awan? Kat adda nga rod nakita. Amangan wag sakit tinakam mo, Maray. Di mo ibaga ang mahilig kamitin nga agorder iti online. Kinapudno na, inpadas kumat, Maray. Nalaklaka nga men, tinakitak iti online. Ha? Agpada kayo iti dayjay arubik. Ay, pangasim Maray, tadinak kumaguraan. Ay, agpada kayo ken Ruby apaidam. Diyo kayat asuportaran ti negosyo dagiti kas kanya. Saan apudno dayta, Maray? Di ka agdanag. Tainton maibos ti pang kusina may. Gumatangaklat ta dito istor mo. Ay, saanin? Uray di kan gumatgatang ditoy. May sakamat at traidor. Inaramid ko laang ti kasjay, takayat ko ti makatipid, Maray. Pumanaw kan iti sangwana. Mabusurak launay kan ka. Anya ngay, manumatan ti gumatgatang iti store mo. Wan nga rod lakay. No apay ngamin nga apaam ida. Una, tagorder damatan iti online. Saan mo't nga amin kat orderan da iti online? Gumatang dalat tamot iti store mo. Basta, maditirik na kadakwada. Ay na bakay, saan ngamin ama iparbengap apaam lagi ti karuba tayo a customer mo? Kas kadata, marigrigat mo't laang dagita. Saan ta ida mapabasol no agbirok da iti nalaklaka? Ti panunutom latta kumakat gumatgatang damot iti lakom. Una ngam agur order da iti online. Bakit? Kas negosyante, natibgar ko matipakinakam mo. Di mo apaan dagiti customer mo no nag-order da iti sa bali. Di mo panunutan na paidam da. Panunutom latan akurang ti kwartada. Iso ang nagbirok da iti nalaklaka. Mala, wunin. Aramidam timbagak. Iti kastakit awanan ti pagsaksakitan tinagam mo. Aklo nam anormalan ti kasta no agnignegosyo ka. Ay, nawaw! No saan asika tinagurderan winugim matangan ti kaarubam, di mo idaap-apaan. Laglagi pam akas negosyante, normal laeng nga adalat tamat kakompetensyam. Aramidam kit di ti rumbeng, iti kasta, sublianda ka dagiti customer mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Natumpungan nyo mo't timayat a presyo, ha? Sigurado at akelma, tinapaglakwan nyo itinatengyaw, Janet. Sakto laang Venus, apay ka day. Ay, amangan ko nakno, kaya't yung agatangan ti dagak, ijay amyanan. Ilakom ka day. Ay, nawaw! Kaibagbagak laang. Apay nga ilakom ngay. Ta saan kumutlaangan ang maasikaso. Nagado, di pa ka kumikumak.
Mayat ka? Mayat nga agpay suday ta, nga makasaritak nga umuna nila kay ko. Ibagam kin nila kay mo, tagatangan nyo kitdain. Tapno saan kayo nga agabang? Wen, pagsaritaan mi pay ana imbag, iti kasta awan ti parikot. Ibagam to kanyak ano anya ti mapagsaritaan nyo. Iti kasta, kat amok no ilakok iti sabale, wano i-reserve ko para kada kayaw. 300,000 laeng dayjay. Ibagak adagos keng kano anyamat ti makuna nila kay ko. Narigat mo ngamin no syakla ang ti agdesisyon. Ay, wan mo't kit di nasa isayaan no pagsaritaan nyo. Tapno sigurado. Ilakla ko ni Venus ti dagana lakay. Asino a Venus? Ni Venus aputot ni Tata Milyo Anya adaga tilakla ko na. Titaga na ijalaod, wano? Ti dagana iji amyanan lakay. Mano kano ti panglako na nga eh. 300,000 kanumet. Ay nako, mayatan ano kasta bakit? Anya ti makunam ngay. Gatangan ta ka din. Interesado Yung saan tamo takabisado, na anya ti proseso nga ramitan ta bakit? Agpatulong takin ni Venus alakay. Saan na nga talukwan da tao? Saan mo't siguro? Kalugaran tayo mat ni Venus. Imposible ano maaramid na pailang timang loko kadata. Sige, ibagamkan ko na agatangan ta ti daga nga ilaklako na. Okay lakay. I-message ko to tapno saan na nga ilako iti sabali. Nakapagsarita kamin kinila kay ko. Kat, anyat plano yung ngay. Gatangan nyo ka di, wano niya. Wan, gatangan may. Ngam isurum dagiti rumbang nga aramidan mi ata saan mi akabisado. Kaano nga raw na maitad yung ngay tibayad yo? Agtek sakto kang kano. Ay, na wow! Asap takasapulak mo ti kwarta ita. Wan, itad mi matkid di adagos. Basta isurum to dagiti rumbang nga aramidan may. Ta saan kami asigurado iti proseso. Mabalin lang tamat. Tulungan kayo aging gana ama i-transfer ti titulo ti daga itinagan nyo. Agyaman naklaunay. Ano sa nga orayan ti bayad mi Di ka madanagan, ta sure buyer kami mat. Ila akong matgaya man tidagam ija amyanan, Venus, anak ko. Untatang, da Janet kan Fernan nga agasawa tinang ipa-reserve. Ay, kita ma. Uy nawa, ada kwarta da gijay tatang. Makabayad da kanya. Tachimamba da kat nga raod. Sana kas tatigayat ko asawan. Anya nga raod tatang? Kita ma, taamangan no biktima amat da kita agasawa. Ni tatang mo! Ay, amok to galim anak ko. Nang ro na pa'y no kwarta ti pagsasaritaan. Ni tatang mo! Aramidam no anya ti maiparbang. Ta saan kamatan nga ubeng. Amom ti husto kan saan, anak ko. Medyo nalawang at gayam tilakla ko ni Venus. Wan mat nga min lakay. Mabalin ang mamulaan ni itinateng day jay bakit? Inayon tanto amulaan no kwa. Bayadan tapay alakay. Kaanong agpasentro ka? Inton umay abulan pa'y Ay nawaw. Kasanungay makabayad ta. Agsingsingiran ni Venus. Kasapulan na kanong amin ti kwarta. No nawaya ka, mabaling agpasintro ka bakit? Iruwar mo ti kwarta pagbayad ta. Agpasentro ak nga rod ita. Amang ano saan ta makabayad kat ilako kit din ni Venus iti sabali. No matuloy ka ita, bumatang kan tumot lang ita abastuta bakit? Day talaang. Kan may salata si Milya pa'y gayam, ilistak laangan, tamangan lumalipatam. Nasaysaya at pailakay. Panawan ka pa'y nga rod ta agsagana akmatan. Sigurado apila manan ije paradaan. Sigurado ka kadeya kumpleto da ito'y. Wan. Awan ti peke. Awan. Nasaya at mo't nga rin no kasta. Kaano nga ilakad tayo ti papeles si daga aginatang mingay? Ay nasya kung ti makaammo amang ilakad. Sigurado ka kaday? Un, agnayon kayo iti 100,000 para iti processing. Ay nawaw. Dakkulan ti 100,000. When taado mo't nga rin tinaska na mabayadan no agilakad tayo iti titulo. Saan ka di mabalin? Ada kami latan ti mangilakad? Isurum laangan dagiti rumbang aramidan mi. Ala, saan mabalin Siyak ti mangilakad. Ta, siyak nga rin tinangilako kada kayo. Mabiit man laang. Ay na wow, sana mabalin nga ibabawin ti 300,000 tanalpasin ti Dilta. Anya? Kumusta ngay? Mabalin ang mailakad ti titulo ti daga ginatang ta bakit?
Kasla sa bali mati aramidan ni Venus lakay. Anya? Ti malagip ko idigim matang da kasinsin Frances kat adati deed of sale ako nada. Nagpasurbida pa'y idi. Anya timbaga ni Venus kan kaya. Awan pulos ti inted na dokumento kanyak lakay. Nadakamat na pa yung agnayon ta iti 100,000. Ta iso ti mangi transfer iti titulo ti daga iti naganta. Ay no, nagdakkel mo ti 100,000 adaw dawatan na. Apay, saan mabalin asikawan mo siya klatan ti mangilakad? Iso kano ti mangilakad ta iso ti sailor lakay. Ay, amangan mo't nuluklok wanda tanday di ataw. Kastamot lang ti atap ko. Nasken nga agsaludsud ta kadagiti amamuta. Medyo agdwa-dwa akmet ngaminan. Ti kwartangay. Inala na atas ang kanumot amabalin nga ibabawik. Tanalpasan ti saritaan. Ada ginatang yu adaga iti napalabas atawon anya nanason niya. At agpaiso. Apay ka de. Mabalin ka di at ibayar ti mangilakad iti papeles nana. No, ti titulo, ti kayat mo asawan kuwan. Mabalin at ibayar, ti mangilakad. Kastoy ngamin nana. Ginatang mi ti daga ni Venus iti amyanan. 300,000 ti binayadan mi. Kay, Ti kayat na, mangtad kami iti 100,000, ta iso ti mangilakad kadagiti rumbeng ang mailakad. ay no, wow. Dakil mo ito na, 100,000 na daw dawaton na. Nakabayad kayo ka din. Nabayadan ng ti daga, ngam saan kami pa'y anangtad iti 100,000, takurang ti budget, nana. Nagparamid kayo, iti deed of sale. Awan pa'y, nana. Ay nawaw, apay ngawan pa'y lang. Kunamay ka nakabayag kayo. Ni Venus kanumot ti makaam mo, nana. Ay. Sabay dakil ti 100,000 na singirin naman ay. Day tangaro ti pagparikutan mi kinilakay ko, nana. Saan nakasta ti husto a proseso, nakaw. Kas buyer, mabalin mo lang nga da kayo ti mangilakad iti papilis ti daga aginatang yaw. Iti kasta, kat sigurado nga adda ti malpas kan makatipid kayaw. Mabalin mo gayam ti kasta. Mabalin mo nga man. I-refer ka iti kabagyak nga abogado. Agpatulong kayo kan kuhada. Tapno masurot ti ustaw a proseso. Narigat nulukwenda kayo dayjay abinaws. Hello? Okay. Anya ti plano yo? Tapno marugyak kumamutan ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang yo. Da kamin ti mangilakad iti titulo. Agpaaramid tay laangan iti deed of sale. Ada nakasarita mi nga abogado kat kasapulan kano ti deed of sale. Ha? Ada kwartayo a pagbayad yo iti abogado aya? Awan, ngam ada ti in-refer ni Nana Sonia kabagyan na. Anya? Itix kunto kang kano mawayaan ti kabagyan ni Nana Sonia. Tapno maisagana dagiti kasapulan may. Awan pa'y ngamin na aramid a deed of sale kat. Ala, adak lang arudin amang ilakad. Saan mi akabailan abayadan ti daw-dawatom. Iso ada kami latan ti mga ramid. Iti kastakot makatipid kami. Makaungot-mutan bakit? Wan nga rod.Ag-aasam ngay ngamin ti 100,000 adaw dawatan na. Dakkelakit di ti komisyon na no agbayad ta. Iso akayat na nga isun ti mga ramid. Kasano kuma? Kat awan mo't pagbayad takin kwa na. Day tamot ti di na mapanunot lakay. Tila ang pagkukwartaan na ti pampanunutan na. Nakunampay. Kunaklakit di no mapagtalkan day di a babae. Siyempre, nakakita iti kwarta bakit? Narigat nga agtalak iti sabali a tao. Nang runa no kwarta ti saritaan. Tadalata dagiti manang gundaway. Gaputa saan ta kabisado ti proseso. Naimbaglangan Tada ni Nana Sonia anang i-refer ka tata. Naawan ni Nana Sonia. Awan na. Lukluk wanda tagaya mo na Venus. Italaang man ay na nakita ka, kapsat. Adumat nga men, di pa ka kumikumak no kwa. Ay, among ka day, tinaramid ni Venus. Ha? At daman na hindi kundawayan na pada na tao. Anyat kayat mo asawan, kapsat. Pagkukwartaan na, da Janet kan Fernan.
Anya? Wain, gaputa saan nakabisado ti agasawa ti rumbang nga aramiden da. Gundawayan na mutunida. Ipilit na kanaw nga iso ti mangilakad iti papilis ti daga. Agam naskay nga agbayad da iti 100,000 kinkwana. Anya? Agasam nga iti 100,000? Day tangarod kay kabsat. Awan kanupay ti deed of sale ana aramid. Iso nga in-refer ko da Janet iti kabagyan may nga abogado. Kasi da mainumaluko da. Na yan da dya, Venus. Nukorta ti saritaan. Maramit na ti mangloko iti pada na tao. Awanan konsensya da dya babae. Pudno ka da, sing-singiran da kayo ni Venus, iti 100,000, Fernan. Wentata, anya? Ti kayat na ngamin, kit iso ti mangilakad iti titulo ti daga aginatang mi, tata. Ay nawaw, anyan na dya tao. Dakkel ngamin ti kupit na, nagbayad kami iti 100,000 kankwana, tata. Talagang aramidan na ti amin, para iti kwarta. Da kami man, nagtalag kami kankwana. Tati ammo may kat matulungan na kami, tata. Ti mi ammo, kat plano na naggaya mo ti mangluko kada kami. Dadailam mo ti panagtalag ti pada matao kang kabinos. Apay man ang tatang? Ay no, agindid ammo kapailangan. Agraman da Janet ken Fernal nga gasawa, lukumpay. Ay, saan mo't nga rod ang natuloy? Tanakibiyang mo't da di asom niya. Naimbag man ta makaturog kapailangan iti kastangar aramidam. Ano tatang? Saan mo't nga illegal da jay? Anyasan nga illegal mat nga bagbagam dita. Nakababayin mat arami na kasteveros. Ay, jak ang buka da kayo tatang. Gaputasan da nga ammo taramidan da. Lukum mat ta nida. Ay natatang, awan ti maloko no awan ti agpaloko. Ay! Awang din babain mo mga arami di tikasta. Napanan ti konsensyam. Kontrabida kayo mo niya, nana. Ha? Siya kaday ti kasarsaritam. Sino kumapay ti dadduma? Kadda tayo lang matitao dito eh. Ay, jak magustuhan ti kastatabas ti dilama. Saan kayo ang makangeg? No saan kayo ang manakibiyang? No ti 100,000 na daw-dawatom ti makagapaw. May salang ti may bagakin ka. Inaramid ko noan niya ti may parbag. Amo ka! Ti kayat yu kadda kayo laang ti adda kwartana. Iso adda dailin dakmeten. Ay, panunutab. Noan niya ti kayat mo panunutab. Basta siya, amaw ka na dalos ti konsensya. Sana kasi ti daduma di nga awanan konsensya. Agyaman aklauna, ita nakaumay ka, Venus. Una, nag-text mo, tinalaing nga abogado yung kanya. Gaputa kayat mi amalpasan da ito'y aparikot. Imbagak lang nga rude na siyak ti makaam mo. Nangala kayo pa lang iti abogado? Saan mi akabailan nga ito ti kwarta daw-dawatan nyo kada kami? Saan nyo akabailan? Ngam, kabailan nyo mo't gayam ti mangala iti abogado. Kinapudno na, libre lang ti serbisyo ti abogado akabagyan ni Nana Sonia. Taam mo na nga awan kwartami. Ay, makapadismaya kayo mat. Sayang lang ti banog ko kada kayo. Anya? Kumusta mo ti daga aginatang yaw, Fernan? On process pa lang, nana. Naimbag man, ta nagpakita ni Venus kada kayo. Wala na. Mabutang lagi di dayjay. Agyaman kami launay titulong yu kada kami Mawanan yaman na nakaw. Narigat egbaling ignorante, nana. Ay, talaga nga dadagiti tattao nga wanan iti konsensya. Amo dala nga rudan ti kasasaad ti may sa tao. Maramid da pay lang mo ti manglukaw kada kwada. Wen nga ron, nana. Lesson learned mo't kid di kada kami dito na napasama. Ay, wait. Inton sumarunaw. No, saan yung nga amo ti aramidin nyo? Agsaludsud kayo iti sa bali at tao. Iti kasta ka matulungan da kayo. Wine.
Nalpasan lakay. Nai-transfer ka din, bakit? Wan lakay. Inikam ka diti kabagyan ni Nana Sonia iti kung kunana? San pay? Nay, abi nga ura imbaga na alibre laeng kat inikam na ta kuma. Saan pay ata kayat ka makasarita sakbay nga itid ko ti kwarta lakay. Manuti itid takan kwa na ngay. Mabalin siguro ti 10,000 bakit? Nakatipid tamit uri kas kasanaw. Mabalinan lakay. At least, saan nga imabot iti 100,000 tinagastos ta? Uwan nga ron, nakatipid talat ta. No sa anak ang nagsaludsud kin nanason niya, ang mga nunaloko tamateng. Naku nampay bakit? Pagadalan ta ti kastoy ana pasama. Tainton sa marono, ditan agbalin nga ignorante. Wan lakay. Agsaludsud ta, iti kasta, amutat aramiden ta. Lima lang ni Sonya, kastamot ang ti reaksyon mo. Wan takagurgurak launa dadya abakat tatang. Ay sus, ag-move on ka, anak ko. Ay nawaw! Kasano kuma maka-move on nak ngay tatang? Naa, Bis nga dakwartak ita. Awanan tadinadaol na mo ti plano. tinulungan na lang da Janet kin Fernan. Maiparbang nga rod ang makibiyang dadya abakat tatang? Tidaamag ko, kada Janet ka no, ti masidag kin kwa na. Ay uray pay! Amo na nga rod siyak ti kinasarita da Janet? Unay ka na, anak ko. Ikalintig ang pailang ngamin ti bidot nga ramen mo. Awanan na. Asino tagtalag ka no, kasta ka lang. Kwarta dayjay tatang. Ribo ti saritaan. Di kagpanipan iti kwarta, anak ko. Di mo ipalumos ngagbasol ka para lang iti kwarta. Aramidam na niya ti maiparbang para iti pagsayaatan. Kan, pagsayaatan mo't laang ti padam a tao, anak ko. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. No adasaan da nga ammo, isurum ti kasayaatan nga aramiden da. Agbiag ka analintag ka na singpet, tapno adatal na kan kapya iti puso kan panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat umay mo gatangan, Raymond. Sa anak agumatang kapsat, Anya ay nga rod. lakwan kay tilako. Ah? Anya ti ilakong kanyak ngay. Patatas kin karots, kapsat. Ayan ti patatas ken karots alakom ngay. Adto yo. Oh, agpili ka laeng no anya tiket mo. Ay nawaw, nakadumot din dayta. At dapay nabati ti tricycle ko ah. Mano akilo ti katang maya. Naggapuan ti natang nga ilaklakom ngay. Ay ko ang kapsat. Mula ti kasinsin ko. Tutulong ak lang nga gila ko, tapno maibos na dagos. O sige, gumatang kan kapsat. Nalaka lang, 50 per kilo. Ikanakman nga ron iti 10 a kilo a patatas kan 5 kilos a carrots. Ay na, agyaman aklaw na kapsat ah. Naksayan mo't langin. Mabit lang, tamangi kilo ak kapsat. At ayun sangpot ko akaros kan patatas, grasya, bakit? Ay nawaw! Nagapuan ti karots kan patatas nga ilakay. Ni bakit mate? Siyempre, ginatang ko ah. Ijay? Ijay sentro ah, sa dino kumapay. Aya!
Sagmamanungay ti patatas ken carrots ita. Nalakalaeng bakit? Di mo salut-suren umano. Anya? Awatem kit din tinsangpet ko. Isubay mat nga bastuta iti manungal daw. Sigurado ka aginatang mo dayta ah. Wen bakit? Sikakit di mo Ay wala, tama nga no jak mo't amo ka. Saan adakes tinagtaudan da kita natin? Sikakit di mo? Imbes ang maragsakan ka, tatayin sangpet ko nga bastuta. Saan? At tuyen tikat gatangan nyo, Nana Delia. Ay, agyaman ako na ay Juliet na kong. Awan anyaman na, Nana. Ayun gayam. Amangan kunak no kayat yuti carrots kan patatas, Nana. Ay, nagapuan ti patatas kun carrots mo na kong. Ginatang ko kini Raymond idi kalman. Ay nawaw, nangalaan na ngayon ti patatas kun carrots ala ko na kaawam mo garden na. Tinaibaga na kanya kat mula kano ti kasinsin na, Nana. Anya ngay. Mayat kayo kadita mangisuputak iti-itid ko kada kayo. Ay, alaman nga ron na kong. Ikan na ko ray basit laeng. Agtugaw kayo pa'y biit na mangisuputak, Nana. Kumusta nga itinapanam lakay? Nakasaritam ni Alan no sagmamanuti kamatis ita. Awan manan, bakit? Ay yawaw, apay nga awan maday. Karkaro alimaka te kamatis. Tay, kasanong nga rodon day tangay. Sapay mabalin na maburas ti datuma. Magastusan talaang no ipaw itta bakit? Dangina ti plate no ipaw itta iti jeep. 3 pesos per kilo. Purasin talatan sayang day jay lakay. At anun tamat ngay? Malugi ta no ipaw itta pay laeng. Saan ta nga ipaw lakay? Itid kadagiti kalugaran tayaw no kaya da. Ewan anya. Isupay mo't atulong ta kadakwada. Una, isulatan ti panunutan ta. Sayang mo nga may no, baybayan ta. Kan anya ta mo ta ngay, amangan no, adang uminaan ti kamates. Ala, mangan ta nga roden. Taagburas ta iti kamates. Bakit? Ay, sumurot ka nga ro di ti kusina. Itay pa yan nakaluto Ay, makabannog ti agbiyahe. Nalpasan ti ilaklakad mo a papeles? Nalpasin lakay. Nasayat man nga ron no kasta. Aywan kayam. Ada ka numot ipadpadawat danana Delia kun Tata Fredo a kamates. Ay nawa, asino tinakadamagang bakit? Naibaga ni Mario Yuli kanyak itay limabasak iti ayanda lakay. At dapay nga ta. Adu ka numait. Mapanak man nga ron bakit? Mapankalatang di mo man sobraan ti dawatem. Tilaang kabailan ta nga ibusen. Tapno saan asayang. Ken tapno adamot maramanan dagiti daduma akalugaran tayo. Uwan bakit? Inakon, tanarigat ti may busan. Nangan ka ka din? Sa anak pa yung mabisin. Sige, inakon, narigat nga ta ti may busan. Libre ko naman. Ay, sige, agan-anad ka lakay. Alagon tinabada kamatis, tata. Sige lang, Raymond. Takamatis iti malikodan nyo ay. Saan nyo nga ipadawat na kita? May padawat batag. Alag nga rin, tata. Nagadumatan. Kabalan nyo ka di ngay busan. Nayon akon tapno agdamot galas ko ngay may tata. Di kayo matanagan. Tasan amasayang dagita kamatis, tata. Tinaduma. Ipadawat ko kadagiti karuba mi. Tapno saanin amasapol nga umay dabay dito yan nyo. Nasaya at ano ipadawat mo kadagiti karuba yo. Tiyaday ti garden nyo ay tata. Saan nyo nga ipaburas dagitay? Ay, burasan minto malain. Saan pa nga ita? Saan mi nga ipadawat? Tabarang addang uminaan ti kamatis. No, daman libren, tata. Umayak man ang dumawat At tuyan ti kamatis ang dinawat ko, bakit? Ay, nawaw. Nagadumot tunday ta kamatis lakay. At dapay nabati iti tricycle ko Wala, nagadun. Kabailam nga ibusan day taaya? Saan? Nga magdaplanok ka na kita kamatis, bakit? Ay, pangaasim Di ka agar aramid iti pakaibabay ng talakay.
Amangan mo't no planom ti mangilako kadagita. Nay, saan? Bakit? Oh, anya ngay nga rod. Itad ko kadagiti kalugaran tayo. Titad duma, ipadawat ko no da pasahero. Agpasada ka nga rod dita. Awan bakit? Sayang ti mapasada ako ma, no sa anak nga agpasada. Adapay na ba ti akamatis yun, Nana Delia? Ay, day lang Juliet na kong. Naibus magayam adagos na. Adumot itay lima basak. Moon dado ti dinawat ni Raymond. Kastagayam, Nana. Wan, ti ko na ni Tatam Frido, kat ipadawat na kanumot iti sa balay. Nasaya at ano kasta ti kapanunutan na, Nana? Ala akong tanabati akamatis. Sige. Alam lata na kong. Bayad ko, Nana. Ay, nawaw. Apay nga bayad ka ka libre day tanak kong. Saan amabalin, Nana? Amok nga adamot gastos yo, iso nga awatan nyo kumatibayad ko. Suburati kwarta, ngiyaw-awat mo na kong. Nalakati ka bati sita. Ninanamot, rumbang laang nga agbayad ata ilakok tidaduma. Tidaduma, itad ko kadagiti kabagyan me. Ay, agyaman ako na kong. Naimbag lang ay gatang mimot kun ni Tata Mafrido iti bagas may. Ay nawaw, ni Raymond akalugaran mi dayjay Kamatis! Kamatis yun dito ha! Nalakalaan, kakabsat! Kamatis! Gumatang kayo! No kasta, ilakla ko na ti kamatis adinawat na kadanana Delia. Kamatis yun, madam! Mabiit man laang taasit gak ti loko. Adda ka maggayam dito'y sentro, Raymond. Ha? Juliet? Anya ti aramidam, ilaklakom ti kamatis adinawat mo kadanana. Tangiwat mo man. Tiimbagam kanukat. No niya tinakitam. Maguli magkalatan. Saan ang masapol ang pakibiyangan ti diskarte ti bata matao ha? Pananggundaway ti kastangar aramidam. Talakan? Kita ang amadam at ipanaglakok. Distrubon nakpailangan. Adaman sa ludsudak kada kayo, Tata Fredo. Ano na ito, Juliet na kong? Binayadan ka din ni Raymond ti kamatis adinawat na kada kayo? Saan na kong? Ipadawat na kano kadagiti karoba da. Kat no nakitak iji sentro itay tata. Ha? Ilakla ko na ti kamatis adinawat na kada kayo. Anya? Day tatipud no, tata. Saan matakas tatimbaga na kanya kat? Saan adakas no ilako na? Tidakas kat inulbudan da kayo tapno laang makalibre. Ay sos, jak mo akas tagayam ti plano na. Inton sumarunong agapit kayo, ilako yulat tan tata. Saan nyo nga ipadawat, tani? Adu dagiti manang gundaway at tao. Okay, kumusta nga ilakay? Mayat bakit? Mayat. Napaibos mo ti kamati sa lakom? Ay nawaw, kamati sa lako. Di ka man agin didiam mo si ka Raymond. Awan mo't mula ta kamatis bakit? Nakita da ka ni Juliet a kalugaran tayo. Ilaklakom ka no ti kamatis a dinawat mo kada Tata Fredo. Ha? Ano kasta? Nag-istorya dahi dya babae? Naimbag kumamot ano binayadam tinalam a kamatis da Tata Fredo. San mo't nga rod? Imbagam ka nung ipadawat mo kadagiti kalugaran tayo. Ay, kuha bakit? Ay. Mangibabain ka mo't unay lakay. Di ka katiagungot bakit? Dahi dya laang ti amok apamuspusan. Tapno at daigatang ta itilamutan ta. Inton sumaruno, agbayad ka no ilakom ti dawdawatem. San anasayaat nga agululbud ka kunak manen. La, ito mo ti dadumaan na paglakwam kada Tata Fredo ken Nana Delia. Apay kumangay. Ay nawaw, talaga ka diyan na puskol ti rupang? Saan ka mabain ana ibisto ti aramid mo, Anya ti kagaram, grasya, nakong. Ay, bayada ko matikamatis a dinawat nila kay ko, Nana. Ha? Naamuhak nga inla ko nagayam ti dinawat na. Iso nga, itad mi ati para kada kayo, Nana.
Ay, nalaing nga raw ngagdiskarte nila kay mo no kasta na kang. Nalaing nga agpaiso na. Ang dakas matiwagas na. Nagulbud pa'y kada kayo. Mabayin lang siguro ang mga diritsaw. Ay, bayadaklatan na. Isupay nga igatang yung iti masapsapul yo. Manaw ay atin na paglakwan na. Amangan mo't no. Di kay madanagan. Taada tinabatikan ko nana. At dalatamot gunggunana. Agyaman nakno kasta na ko. Ibagam ko nila kay mo. No kayat nati mangilako. Umaylang dito'y balay. Basta pagbayadin nyo tapno saan mairwam nana. Nasken nga agbayad. Tapang negosyo na kat nga rod tinateng adaw-dawatin na. Marwam no ipadawat yu laeng kat pagkukwartaan na mo't nana. Talaga gayam nga awan manaknakam mo, Raymond. Apa naman ang bakit? Basaam daytoy, daytoy in-post dayti Facebook. Anya dito ya? Kita ano anya? Ha? Ano? Siyak mo dito? Sika ngagpaiso. Oray kinoveran data rupam kat ne madlaw si kadayta. Ay, nawa. Apay mat nga impos dak. Taipilit mo ka no ti kayat mo. Sika lang nga rodon ti dumaw dawat. Anya? May sa abaglaeng kumati mabalin nga alaem iti libre anateng nga itida. Ang inpilit mo kano tinangala iti sangapulo abag. Ipakan ko iti baboy ko kun kunam kanupay. Kadawa mo't baboy atarakan mo. Anya? Nang ipanam iti nateng adinawat mo. Inla akong mananan niya. Ay, bakit? Di ka makarik na iti konsensya iti kastang aramidam, ha? Nangagaw ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Pudno ka day nga ada nang i-post ka ni Raymond, Juliet na kong. Pudno na Delia. Ay, anya nga itinaramid na. Ada kano libre anateng nga iwarwaras da dita kabangibang a barangay. 1 bag per person kano, ngam ipilit ni Raymond ti kayat na. Isu kano pa'y ti makaungot. Anya? Nangala kano iti sangapulo a bag, nana. Ay, nawaw. Nagadumot tinday ta. Ipakan na kano iti baboy da. Ha? Aday, amot tarakan da, baboy. Awan sabay. Awan, nana. Agar aramid lang dayjay iti rason na. Talaga manang gundaway. Amo kung ti maipapan iti day kaabanag, bakit? Namumugayam. Sana na masapon nga istorya akin ka. Wan, bakit? Naibabain ka nung arod ni Raymond. Ngangam, puskul rupa latta kanumay. No apay ngamin akastater aramidin na. Saan mo't adakas? No ibaga na latan ti pudno. No ibaga na nga ilako na ti dawdawatan na. Tapno saan kumaan nakababain. Dayta nga road. Sana dakas, no ilako na. Ti dakas, kat agulbud pa'y lang may. Di na panunutan na mabisto mo lang taadaw. Ti makakit-kita iti araramidon na. Pakabasbasuran na lang ti kastangar aramidin na. Pakabasbasulan kan pakaibabainan kunam Yak magustuhan ti kasta pa ng kitam kanya ka, sira Juliet. Ay nawaw. Apay nga agungot ka ngay. Wen takaslad da kayat mo asawen. Lumabas lang ti tao. Apay nga agungot ka kat awan mat insawang ko adakas. Kitkitaan ka laang mat. Awan, ngamamuklatan nga dati kayat asawen ti kasta pa ng kitam kanya. Agpapada kayo kadagiti marites a kalugaran tayo. Anya? Aginti ti ammo ka pa'y lang ngamin dita. No napudot ti ulom saan akom kumpormi ti apapaam. Agkontrol ka. Unamlan sino ka man? No lumabas ka laang. Saan kat akasta akas lagbirbiro ka iti apa. Kagurak man ti kasta. Unamlan sino ka man ta perpekto. No kastamat lang gayam. Di kan magmag na iti paraangan me. mapay dayjay. Napudot mo ti ulo ni Raymond ita. Jakman amo kang kuana, nana. Ay,
Amangan mo't no ada na isawang mawa, di na nagustuhan na kaong. Awan mo't nana, nagululi makaklaang mat itay, ngam isuti kalaat nga agong unget. Anya? Saan mo't siguro adakas no kitaak, taparaangan mi matidalan da. Ay, day talaan, di makagapaw. Wo nana, jakman amo iti dahi a tao. Epekto siguro, dagiti istorya, may papankin ko na nagbain mo tan, ta sensitibo ka nga raw. Wan ngam sobra mat ti kasjay nana. Awan ar-aramiden ti tao ken kuana ngam kasdekit din ti panagsasauna. Di mo lang tanikas kasaw na ka. Napabainan laki di dayjay. Basol na matla ang ano apay an napabainan nana. Napudot law na iti darak kadagita akalugaran. Apay matlakay. Una, takas dyan mo't nga rin ti panagkita da kanya. Ay nawa? Ay, di ka maawatan lakay. Madlaw nga da kaya da sawan. Anya? Unamlan asino da perpekto. Kasla saan da nga kamkamali. Apay, ada ka diin sawang daadakis ken ka. Awan mo't kide. Oh, awa mo lagayam. Apay na po ti ulong kadakwada. Wena, tamadi nga rin ti panagkita da kanyak bakit. Lakay, no awan ti dakas nga inbagada, di mo ikan iti dakas a kaipapanan ti makitkitam. Ay po, sensitibo ka launay. Kabasol mo mait no apay na i-post ka iti Facebook. At damat riknak amasaksaktan. Wen, amok dayta tamin tayo, ket adarik na nalakay. Tikam malimlaeng ngamin, ket nagbalin ka nga ulbod. Ay, ket aklunam nagbitut ka, ken agbalbaliw ka ngaminin. Makapaasar mo't ngamin. Amom lakay, nasayaat, no ti may sa tao, ket nadiskarte. Tidakas na laeng ngamin, ket no adda tinayon na akalukwan. Kas kumay tinaramid mo, nagulbud ka lakay. Dakas, tikas jay. Ay nawaw! Di ka agulbud tapno makaganansya ka. No dumawat ka, ibagam ti pudno a pangusaram. Ngamin, awan ti patag wenno serbi ti kwarta no pan nakadadaal met ti panagtalek ti kasukat na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.